Hathara iria cungiriirio ni mbura iria irathie na mbere na kura no ithiete na mbere na kuongerereka. Umuthi namba ya kaunti iria ihutitio ni muiyuro wa mai ikirugamira kaunti 33 na gutiga andu 80,518 matari na uikaro. Namba ya andu aria makuite gukinyaniria na riu irugamire andu 61 na wandu 235 magitigwo makihonia nguraro guku mahiu 7,600 magithererio ni mai kaunti-ini itiganite. Cio njui iria ituite ni Ewasonyiro, Dawabrok, Tana River, Kuja, Oyani, Nyando na Chania. Kaunti ya Wajir ni imwe ya kaunti iria ihutitio ni muiyuro uyu wa mai na njira nene. Riu atongoria kuma kaunti-ini ino magitetia thirikari kuona matire maramukira kigina kiria kiarutitwo gia kung'ethanira na mogwati maria mangiumana na mbura ino. Actually, we have been given information that billions have been allocated, have been set aside to respond to El-NINO. Where are these billions? Where are they? The magnitude of the problem and the response are not matching, and there is need for more effort. Mumbunge wa gicigo kia Wajir ya Rugongo IBRAHIM SANEI ni ugite ndangihota guthurima mogwati maria maumanite na mbura ino kuona ona nyingi cia barabara itingigereka nayo daraca nene ya Buna iria nyitithanitie matura matiganite ni thukangitio ni mbura ino. If it is possible, we would wish people of Wajir North and Wajir County to be excused from paying the road maintenance levy fund. It is inaccessible from Moyale, that is in Marsabit County. It is also inaccessible from the Wajir town. There is no food, no medicine. There is higher chances of waterborne diseases. Asking the Ministry of Transport and Roads to open the roads. All the trucks and the vehicles that have left for the past 4 weeks are stuck between Dogashe and Wajir. Oho ni maugite ndege iria yaheanitwo ni ministry ya urangiri wa bururi ndiri na uhoti wa gutungatira namba nene ya ikari aria marabatara uteithio wa irio. Our appeal is that we get a bigger plan to drop food across Wajir County. Maya magithiaga na mbere thirikari ni irekereirie ciringi bilioni 2.5 kaunti-ini iria ihutitio na njira nene cia gicua-ini na rugongo rwa bururi. Akiaria hindi ya kuheana uteithio wa irio kaunti-ini ya Kwale, minista wa ngwataniro ya mabũrũri ma gĩtarũ kĩa Afrika ya irathĩro Penina Malonza ni ahete a Kenya kiraniro ya kumagitira na kumateithĩrĩria ũndũ ũrĩa ũnyitĩtwo mbaru ni minista Salim Mvurya na gavana wa Kwale Fatuma Achani. Atakaye kwama kwa maji ataokolewa na boti. Kama boti haingii, tutatuma ndege imuokoe. Zile barabara ambayo imekatika tumetuma mainjinia katika sehemu hii. Kaunti-ini ya Marsabit aikari no mathiete na mbere na kunyaririka, gavana Mohamud Ali akiuria thirikari nene itikire kumateithĩrĩria narua ta uria kwahoteka.